February 146, 147, 146, 147. And 46 and 47. Haleluya, tumisane simakadze. Mphefumulo wami dumisa simakadze. Simakadze ngiyamdumisa ngisaphila. Ngihlabele kuNkulunkulu wami yonke impilo yami. Ningethembeli etikhulwini nakubantu, kude kubantu lusito. Nakuphuma umphefumulo, umuntu ubuyela emhlabathini. Inhloso netifiso takhe kiphele ngalelo langa. Ubusisiwe umuntu lomsiti wakhe kuNkulunkulu waJakobe. Lolithemba lakhe likusimakadze uNkulunkulu wakhe. Yena ungumdali wako konke, wadala izulu nomhlaba nelwandle nako konke lokukuko. Ugcina sethembiso sakhe kuze kube phakadze. Labacinzetelwe yena uyabemelela, abaphe kudla labalambile. Simakadze ukhulula tiboshwa, simakadze uvula emehlo etimbumbudze. Simakadze uyabaphakamisa labathotshisiwe. Simakadze uyabatsanza labalungile. Simakadze uyabalondolota bafokati, uyabaphasa bafelokati netinzanzane, kodwa indlela yalababi uyayibhubhisa. Simakadze uyawubusa kuze kube phakadze. Nkulunkulu wakho Siyoni ubusa kuto tonke titukulwane. Haleluya, dumisane simakadze. Haleluya, dumisane simakadze. Maye kuhle kuhlabela kuNkulunkulu wethu. Kumnanzi futhi kufanele ukuthi adunyiswe. Simakadze wakha iJerusalema kabusha. Ubutsa labasakatekile baka-Israyeli. Labanetinhlitiyo letephukile uyabaphilisa, abophe emanxeba abo. Ubala inombolo yetinkanyeti, atibite tonke ngemabito ato. Mkhulu simakadze wethu, nemandla akhe makhulu, kuhlakanipha kwakhe akunakulinganiswa. Simakadze uyabaphakamisa labathobekile, kepha lababi ubehlisela phansi. Hlabelani kusimakadze ngekubonga. Dumisani uNkulunkulu wethu ngekushaya ihabhu, yena lo sibekela sibhakabhaka ngemafu. Alungisele umhlaba imvula, ahlumise tshani etinzabeni. Tilwane utipha kudla, afunde emazini emawabayi nasalambile. Simakadze akathokotiswa ngemandla emahashi empi, nemasotsha lahlomile lahamba ngetinyawo angeke amjabulise. Simakadze ujajuliswa ngulabamesabako nalabethemba umusa wakhe. Awu Jerusalema, dumisa simakadze. Awu Siyoni, dumisa Nkulunkulu wakho, ngobe nguye logcinisa imivalo yemasango akho, abusise bantfu bakho, ende iminyele yakho ibe nekuthula, anesutsise ngakolweni lomnanzi. Ukhipha umyalo wakhe uye emhlabeni, livi lakhe ligijima ngalamakhulu ematubane. Ukhitsikisa lichwa njengeboya betimvu,
asakade sithwathwa njengemlotha, ehlise sangcotho sakhe njengetihlavu. Ngubani nje longemelana nemakhata akhe? Uthumela livi lakhe likuncibilikise, avuse umoya wakhe emanti agobhode. Wembula livi lakhe kuJakobe, timiso nemiyalo yakhe ku-Israyeli. Kude sivela-ke wenta njalo kuso, kude sivele sake sati timiso takhe. Haleluya, tumisani isimakatse. Akudumise uyisene nkotsana namawolo ingcwele. Njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nanini. Amen. Ngizokucala Ezekiel chapter 37 verse 1 kuya 14. Chapter 37 verse 1 kuya 14. Sandla sasimakatse sasisetikwami, sangikhiphela ngaphandle ngamoya wasimakatse, wangimisa ekhatsi nendzawo esigodzini lesigodzi sasigcwele ematsambo. Wangihola angiyisa enhla nendashi emkhatsini walamatsambo. Ngabona kutsi sonke lesigodzi sasigcwele ematsambo lapha phansi, lamatsambo futhi abome nkwa. Wangibuta watsi, ndodana yemuntu, lamatsambo angaphila yini? Ngathi mine, awu Nkosi simakatse, nguwe wedwa lowatiko. Wase uthi kimi, profeta kulamatsambo, uthi kuwo, nine matsambo lomile, vanini livi lasimakatse. Naku lokusho yiNkosi simakatse kulamatsambo ithi, ngidakwenda umphefumulo ungene kini, nitabe seniyaphila. Ngidawuhlumisa imisipha kini, ngente inyama imile kini, nginembese ngesikhumba, ngidawufaka umphefumulo kini, nidawube seniyaphila. Ngulapho-ke niyawukwati khona kutsi mine ngingusimakatse. Ngako ngaprofeta njengobe ngangiyaliwe. Ngathi ngisaprofeta kwaba nemsilo, kwakhala bukhehlekhehle, ematsambo ahlangana, litsambo laya etsanjeni. Ngathi ngiyabuka kwavela kuwo imisipha nenyama, ngabona sikhumba usiwembesa, kodwa kwakude umphefumulo kuwo. Wakhuluma kimi wathi, profeta emphefumulweni, profeta ndodana yemuntu, ukhulume kuwo uthi, naku lokushiwo yiNkosi simakatse ithi, wena mphefumulo, chamuka emimoyeni yomine, uphefumulele kulaba lababulewe, khona balewuphila. Ngako ngaprofeta njengaloku abengiyalile, umphefumulo wangena kuwo, ase ayaphila, asukuma ema ngetinyawo. Kwakuyimbi lenkulu kakhulu. Wase uthi kimi, ndodana yemuntu, lamatsambo lawa angiyo yonke indlu yaka-Israyeli. Bathi, ematsambo ethu omile, nelitsemba lethu liphelile, sincanyuliwe saphela nya. Ngako-ke profeta uthi kubo, naku lokushiwo yiNkosi simakatse ithi, awu sive sami, ngidawukwabula
emadliza enu nginikhiphe kuwo, ngiyawunibuyisela eveni lenu laka-Israyeli. Ngulapho-ke niyawukwazi khona nine bantu bami ukuthi mina nginguSimakadze, mhlazane ngivula emathuna enu nginikhipha kuwo. Ngiyawufaka moya wami kini bese niyaphila, ngiyawunihlalisa eveni lenu. Lapho-ke niyawube seniyathi ukuthi mina Simakadze sengikhulumile futhi sengikwentile, kusho Simakadze. Siphela lapho isifundo sokuqala. Amen. Sesibili baseKorinte 15. Verse 41 to 50. Ngicela lapha ku-40 ngesinabongo nje. Ikhona-ke nemiphefumulo yasezulwini nemitimba yasemhlabeni, kepha inkatimulo yemitimba yasezulwini iyodwa, neyemitimba yasemhlabeni iyodwa. Iyodwa inkatimulo yelilanga, iyodwa inkatimulo yenyanga, iyodwa nenkatimulo yetinkanyeti. Yebo, nguleyo nkanyeti inekukhatimula lokwehlukile kwalenye. Kunjalo-ke kuvuka kwalabafile, kuhlanyelwa kunekubola, kuvuswe kungasenakubola. Umtimba ungcwatshwa unekutselelwa, uvuswe unenkatimulo. Ungcwatshwa unebutsakatsaka, uvuswe unemandla. Ungcwatshwa ungumtimba wenyama, uvuswe ungumtimba wemoya. Nangabe ukhona umtimba wenyama, kusho ukuthi-ke ukhona nemtimba wemoya. Kanjalo futhi kubhaliwe ukuthi umuntu wekucala Adamu waba ngumuntu lophilako. Adamu wekugcina waba ngumoya lonika kuphila. Kepha kwekucala akusiko kwemoya kodwa kwenyama, bese-ke kwesibili kuba kwemoya. Umuntu wekucala wavela emhlabeni aluthuli, umuntu wesibili wavela ezulwini. Njengoba abenjalo umuntu weluthuli, banjalo nalabo lababeluthuli. Nanjengoba anjalo umuntu wasezulwini, banjalo nalabo lababasezulwini. Futhi-ke njengoba sinelufudo lwalona loweluthuli, kanjalo siyawuba nelufudo lwalona wasezulwini. Nginitshela nabo, bazalwane bami, kuthi inyama nengati akunawulidla lifa lembuso kaNkulunkulu, nekubola akulidli lifa lelingaboli. Siphela lapho isifundo sesibili. Amen. Sivumo senkolo sabapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa, inkosi yethu, weda ngamoya oyingcwele, wadalwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, welehlela kulabafile. Ngelilanga lesithathu wabuye wavuka,
wenyukela ezulwini lapho ahleti khona ngasekunene seyise utawubuya atawedlulela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele nasebandleni lengcwele likatolika nasenhlanganweni yalabangcwele, ukuthethelelwa kwentono, ukuvuka kwemtimba nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, Alibaliswe igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhlanje amalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sisathiselela labasonayo. Ungasingenise kulingweni, usisindise kulokubi. Ngoba lo mbuso ngowakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela ukuba usiphe isibusiso sakho, ibandla lakho obungcwele, umhlaba kuthula, sibe sakithi kulunga, bantu bonke kwadi umthetho wakho. Vikela emakhaya ethu, vikela lababuthakathaka, uphilise labagulayo, ututute labafako, usiyise sonke ekuvukeni lokujabulisayo. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Telo bandla siqalathile la. Siqalathile umsebenzi lapha George. Umfeli, the 4th century. Afishane ukuthi ngaye la kufanele sikwende itomo kokanethu. Later generations saw overlaid the story of St. George with legend that it is difficult now to reach the truth. He was probably an officer of the Roman army who tore down from the wall of the imperial palace the decree of Emperor Diocletian, which started the last and greatest persecution of the church. For this offense, he was condemned to be burnt alive. England honors him as her patron saint. The whole church can recognize his as one of the long line of Christian witnesses who have bravely protested against the dragon of totalitarian government. Ngafishane ngisho njalo la George noma St. George ukuthi noma mhlambe tindzaba letinye uma ticala tingakalungiselelwa ticala sekubukwa emuva ukuthi lo muntu ube kanjani kanzakaleke ukuthi lokunye mhlamba kusakhanye kahle hle kodwa nje kugcina kuhlanganiswa letinye tinto kude kuvakale ukuthi lowo kunene bekumuntu lonjani. Nalo George la kusolakala ukuthi mhlambe beka ngulomunye webaphathi empini yaseRoma ngaleso sikhathi lesho lekwathi ngalelinye ilanga ngiyabona sacasukile noma bekunjani wabuka wabona lalapho lesimemedelo lesatiso sekuthi bazalwane makholwa emakrestu akahlukumedwe aphathwe kamadima labe siphanyekwe khona lokuzana esigodlweni lapho kuhlala khona umbusi wakhona waseRoma kuselapha wasizabula wasijela phasi aphikisana nalokhu kwakwendiwa ngoba kuleso sikhathi leso kuthiwa loyo mbusi lo Diocletian
Lomunye lo waphasa kabuhlungu kakhulu emakholwa nelibandla. Kuthiwa ke lo George ngaleso sendo lesho wabekwa licala wagwetshwa ukuthi ashiswe aphila aze afe. Bona kwendeka ke lo ngakho nje eNgilandi bamthatha njengemholi bamhlonipha njengemholi losembili intweni letiningi bathi uyi-patron saint kafishane. Kuthiwa lapha nalolu bandla nje lingamthatha njengemuntu lomunye wabafakazi bebazalwane, abafakazi belukholo lowa sebenza ngesibinzi aphikisana naloko kuhlukumedwa lokukhulu kwebazalwane. Kafishane kushiwo njalo lapha ngaSt George. Umthandazo thola ngabona ekhasini ngabona 320 ngezinto umthandazo 320. Nkosi Nkulunkulu, umfeli wakho George akabanakanga labamhlupha, kwathi ngebukhulu beluthando lakuthanza ngalo wabubeketelela ubuhlungu bekufa. Siphe kuthi sikuthanze emalanga onke, sifakazele igama laJesu ngekwethembeka lophila busa nawe namoya longcwele ninguNkulunkulu munye nini nanini. Amen. Lord Jesus Christ, you transformed the tomb of death into the womb of new life. Make us joyful witnesses of this good news, that all creation may be redeemed, restored, and reconciled. For you live and reign in the unity of the Blessed Trinity, one God in glory everlasting. Amen. Amen. Nkulunkulu kuvela kuwe kuthula lomthanzi lokuvumelana, kodwa wena kubusa impela. Kodwa wena kubusa impela, kodwa wena kuphila lokuphakathe, kukhonda wena kubusa impela. Sivikele thina abantu bakho abathobekile labayimbikisi basihlasela, kuthi thina sisembela kuwe shingeshabe emandla etitsa kithi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mabelo sisomandla lo khona nini nanini, usiphephisile sathi sefika ekucaleni kolunye lusuku, sivikele ngemandla akho lamakhulu kude sikhulume koneni konke, siphephe edingotini tonke, usicondzise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kodisela umthandazo wesisiqala njile. Sifunda sokuqala indlela ivamisela ukukhulunywa yasemishimeni nakuphiliphi esikhosini sematsambo lakhe ehledako la usabehlanyelwe ngubani, abantu ababulewe ngubani, kodwa nje Ezekiel uthi kanza kuleyo ndzawo leyo kuthiwa ke mhlawumbe akaprofete ukuthi lamathambo
aphile avule abe bantu lamaphila nabaphila-ke noma namathambo bekuthiwa lapha bekome athe nkwa kubonakala kusekane isikhathi mhlawumbe ahledi lapho naye nakuthiwa njengaphrofethi wamangala lamathambo la njena vele angasho aphile njani, inyama ingangena ngakuphi khona lapha emathanjeni kanje. Kodwa-ke konke leto ndikwathiwa yakadenda kade prophet tendeke emathambo ahlangana lelo laya lalapho kufanele ukuthi liye khona iphinze lakhe lowo mtimba, lawo mathambo emtimba nenyama yaba khona ngathi nemisipha yaba khona kuhlanganisa lawo mathambo ase ambonywa ngesikhumba, ngibonakala ukuthi umuntu nje lophilayo. Noma kunjalo lawo mathambo kuthiwa lapha abede ukuphila bengaphili kwakuthi poko nje, yabona ngaleyo ndlela leyo. Wathiwa-ke futhi akaphinza naprofete ukuthi kungene umoya umphefumulo lo waphilisa. Kwendeka tonke leto dinto leto asukume amathambo athi zica. So lapha kwakuyimbili enkulu, ngibona ukuthi noma kuyisigodi sekufa nje kodwa uNkulunkulu uyadinga into lebithide ngoba abeprofita ngemandla lavela ezulwini enda lokho uNkulunkulu abethi akakwende wakwenda ngaleyo ndlela leyo. Leso kuloko kakhulu mhlawumbe lesitshelwa kona lapha namuhla ukuthi ugcina ukuthi lapha ukuthi awusibe sami ngidawugwabula emadliza enu nginikhiphe kuwo, ngiyawunibuyisela eveni lenu laka-Israyeli. Kuyakhanya mhlawumbe ukuthi lawa lamadliza noma abantu bebathunjiwe bathunjwa bayiswa kuleyo indzawo lapho babulawelwa khona njengoba letikhathi nje basenza kufunza nje ukuthi letikhathi letitsite bazalwane nabo bebabulawa nabantwana bakwa-Israyeli nabo bekuleyo ngxaki leyo yokuthi bathumbi babo bababulale ngetikhathi. Kwendeka ukuthi lapha kwakungamathambo kanjalo, kubonakala ukuthi uNkulunkulu lapha noma kunjalo utawubavusa aphinde futhi abende babe bantu labaphilako, noma ungavuswa bona avuse sibe sidalwe abanye abantu babe sibe saka-Israyeli sichubeke siphile, kufanana nokuthi labo bantu abafa baphinde bakhishwe lapho emathuneni baba abantu labaphilako. uNkulunkulu afishane ugcizelela ukuthi isife sakhe ngeke sife noma singabulawa, ngeke kuphelele lapho, uyawusivusa yena ngemandla lekanawo njengeNkulunkulu lo nguSimakathe yeba asho inkosi. Ngulapho-ke nawo wathi khona nine bantu bami ukuthi mina nginguSimakathe, mhlazane ngivula emathuna enu nginikhipha kuwo, ngiyawufaka moya wami kini bese niyaphila, ngiyawunihlalisa eveni lenu, lapho-ke niyawube seniyati ukuthi mina Simakathe sengikhulumile futhi sengikwendile kusho Simakathe. Ngiyafishane ngokuthi abantu bakhe akayubakhohlwa, uyawubakhumbula kwendekani etikhathi kodwa nje kugcineni uyawubakhumbula phinde ukuthi ababuyisele endzaweni yabo eveni labo baphile njengesive, mhlawumbe njengebantu njengesive sakhe njengoba abathanza. Ngiyabona ngiloko lesikhuluka kona ukuthi noma tingaki tinganani kodwa nekugcineni kwakhona konke lokho uNkulunkulu ukhona, abantu bakhe angeke abalahle, ngeke atsinwe ngabo. Uyawubakhipha ngisho nasemathuneni, ukuthi uyabakhipha noma basetindzaweni lo ungakabheki ukuthi bangasho baphume kudo, kodwa nje uNkulunkulu lonemandla onke lokho uthi uyawukwenda kulabo laba bakhe. Bafishane ngiloko emathanjeni esikhathini semathanda besibona no-Ezekiel.
Isibonelo sesibili kakhulu nakhona lapho Paula uchubeka nekusitshela lokuphikisana lokukhona ukuthi abantu bayavuka bavuka bende njani bavuka njani bavuka njengala masambo lesanda kukhuluma ngawo nokufunza ngawo noma bavuka bende njani impela ngiyakhuluma lapho ukuthi bavuka nemitimba uma le mitimba isuke seyibolile baphinde ihlume yini noma konke kanjani uyabuka lapho kodwa bayasitshela lapha ukuthi empeleni ikhona imitimba yasezulwini kukhona futhi nemitimba yasemhlabeni kepha inkatimulo yemitimba yasezulwini iyodwa yemitimba yasemhlabeni iyodwa ukusho ukuthi kukhona kwehlukana kule mitimba nema qualities lasiteni lehlukile ngale indlela iyodwa nengatimulo yelilanga njengoba iyodwa ingatimulo yelilanga iyodwa futhi nengatimulo yenyanga iyodwa nengatimulo yetinganyeti nguleyo naleyo nganyeti futhi nayo inengatimulo yayo lehlukile kuleyo ukusho ukuthi nemitimba noma yehlukahlukile kodwa inako lokho ekukhatimula noma lokukhatimula ingeke kufanane ukuthi ngamashi nebantu mhlambe labavukako ngeke kufanane kodwa ke imitimba yabo uma nayo yehlukahlukile kodwa nje imitimba yasemhlabeni iyodwana nemitimba yasezulwini iyodwana kunjalo ke kuvuka kwalabafile kuhlanyelwa kunekubola kuvuswe ungasanako kubola umtimba ungcwatshwa unekwezelelwa uvuswe unengatimulo ungcwatshwa unebuthakathaka uvuswe unemandla ngoba mhlambe isibuyisela emuva ekuqaleni ekuthenini umuntu empeleni wadalwa ngeluthuli wadalwa ngemhlabathi njengoba ekugcineni funa kusabuyiselwe emhlabathini kodwa ekudalweni komuntu wahlanganiswa noleti impilo kwaba ngumhlabathi lo mhlabathi wona ngekwawo wawude impilo ngaphandle kokuthi wachamba umoya lochamba ezulwini wangena kuye ukonje basathi ukuthi abantu bakhiwa emfanekiso kaNkulunkulu kwaba khona lowo moya lowo lochamba ezulwini so ukuthi umuntu uthi inhlangothi leti imbili kunemitimba lo umhlabathi nemoya lo ngabhubhi ngakho nje kusekugcineni kunaloko kwehlukana umtimba mhlambe inyama ebuyela emhlabathini lapho yacanuka khona nemoya umphefumulo ubuyelela lapho nawo ewaqhamuka ngakhona kulesi simo leso lekasichazako lapha Paula lokusho ukuthi abantu bangesabi ukuthi bayovuka nemitimba njengoba injalo yini mhlambe kuyawuvuka nasekubhekwa ezulwini kuyawuhamba lokho ukwasezulwini ukuthi ezulwini kuhamba kubhekephi kwehlukana kuphi ngoba nesihogo empeleni asikho lapha emhlabeni kangako nazo sisevende linye mhlambe longasho ukuthi isezulwini noma kuyisihogo nje lapho kusiphekwa khona kodwa alikho esikho lapha emhlabeni kungako kungathi ngeke wasaba ukuthi ngoba abantu kanjani ngeke bahamba inibona baye ezulwini noma baye kulene ilenye inzawo lapho umphefumulo ufanele ukuthi ungahlala khona uteka inzaba lenjalo lapha ukuthi ke kunjalo ke kuvuka kwalabafile umtimba ungcwatshwa unekuzelelwa uvuke unengatimulo kanjalo futhi kubhaliwe ukuthi umuntu wekucala Adam waba ngumuntu lophilako kodwa Adam wakugcina waba ngumoya lonika ukuphila Adam noma bekaphila kodwa beka inyama akhiwa ngenyama kakhulu nokubona ukuthi umuntu wesibili yena ungumoya lonika ukuphila kepha kokucala akusiko kwemoya kodwa kwenyama kokucala akusiko kwemoya kodwa kwenyama umoya njengoba sivele ukuthi amathambo asasehlanganisiwe kwase kufakwa umoya ukuthi abe nekuphila nemuntu wathi ngokudala yabo babonakala ukuthi lo sekudaliwe lo kudaliwe kodwa nakuphili kufanele ukuthi kungeniswe
umoya wokuphila kude uphile ukuthi lo moya wefika emuva mhlambe sesakhiwe le structure noma lo mfanekiso. Umuntu-ke wokucala wavela emhlabathini aluthuli, umuntu wesibili wavela ezulwini. Njengoba abenjalo umuntu weluthuli, banjalo nalabo laba beluthuli. Nanjengoba anjalo umuntu wasezulwini, banjalo nalabo laba basezulwini. Kunaloko kuhlukana lokunjalo basemhlabeni basezulwini. Yebo selokhu bantu banye kodwa nabanalobo mehluko lowo. Uthi lapha ngitshela ukuthi bazalwane bami, inyama nengadi akunawulidla lifa lembuso waseNkulunkulu. Inyama nengadi angeke ulidle lifa nekubola akulidli lifa lelingaboli. Bheka indzaba lenjalo lapha Paulo ebandleni ukuthi asikhumbule ukuthi nakuthiwa kuphila emva kokufa kusho ukuthini vele. Singamangali, singethuki, singesabi futhi sathi ukuthi kunalowo mehluko lonjalo. Njengoba sisitshela ukuthi umtimba ungcwatshwa unekubola kodwa uvuke unephila ngoba uvuka sekungumoya. Inyama iyabola futhi inyama kuthiwa lapha umoya noma ukuphila lokulandzelako ngeke kube kudle lifa ngoba lelo lifa lisemhlabeni linekubola linekuphela, kanti umoya wona awufi awunako kuphela. Njengoba sathi ukuthi Adamu wafa wangcwatshwa lapha wangcwatshwa khona lapha aphelela khona, kodwa Jesu wafa wavuka wenyuka waya ezulwini. Nalowo mehluko-ke emkhathini wa-Adamu na Jesu. Njengoba sathi ukuthi Adamu umuntu wokucala, Jesu semuntu wesibili. UNkulunkulu amhle isimane sime lapho. Amen. Amen. Sibusiso neludumo nekubonga nekubabata ukudlula lesingakuzwa nalesingakuconza akube kwekuthatha lomncele nalomdulusekako yisane ndosana namalo ongcwele ubatshela tengelosi tonke nebantu bonke nabo konke lokudaliwe kude kube nini nanini. Amen. UNkulunkulu somata siyakubabata osiyemusa wonke siyakukhonda asakufanele wena, kepha kulunga kwakho kusenda kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo losiphe yona netibusiso tonke lesitemukele etandleni takho. Kwakho sibongela indosana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu losende singawukhohlwa umusa wakho kithi, yenda ukuthi sibonakale sekubonga kwethu, singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Amen. Baba losezulwini indosana yakho ethembisile ukuthi nasithandaza igama layo lawusiva, yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letabo ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga Baba. Nkosi. Siyalanda ilanga lethu.